Karasu. Karasu görgözgende bir Karasu bir koysan koyunca gözümüze insan. Karasu birinci gitti. Muzga Murat bir Camşir başkan. Tarat benim. Karasuga kol çarp koyul Karasuga. İkinci. Tertemiz özgürlerden başlarak Pazar Korgun başlarak Pazar Korgun. Aldı batazın kapitan. Yazın arkaya. Rezim getir. Pazar Korgun'a Muhtar Başkanım Karagülce araya. Bir koça koyular Karagülce. Karagülce hafta sonra 100 yıldan beri yaşlı kraliçe. En köp komanda Karagülce geledi. En köp komanda Tortoğlu Karagülce. Koça kralı. Tonga rayonunda gol çavalı. Tonga rayonunun 1978 yılgı jigitleri. Tonga rayonunda köydükler jigitler karapmağılar bugün ayaklarına. Noken! Ay Noken, jarması menen Kırgızstan'a tanınan Noken! Barbalımızlar, Nokenlikler katudaydan türetiyak boğular özgün. Noken'ge kolçağı koymayın o Noken'ge gelmişler. 78 barlı. Kolçağlar, Toktogul'dan gelgen konuklar. Toktogul menen Tomdu Jaş Karagıla bugün. Ola. Kolçaklara Toktogul rayonu geletek. Toktogul rayonu. Aksu'dan çıkan Cemi Cok. Ay dışarıga teni Cok. Aksu. Aksu barata. İzelten beri pek bolgan Aksu'nun elini almışsa edip. Aksu. Yok şeyin yok bunda ya. Şükür özden de gitsin ya. Kucağı dolgun vakıta. Koş geliyor vakıta. Vakıt. Erkin Mirza. Nasıl çıktı? Nokat samse. Tegim gelet nokat samse. Murat. Karası nokatı imanlı. Sonunu imanlı görünmedi. Var ya. Vardı mı gördün mü? Vardı şaşkı futbol, voleybol oynayın. Burada da acı oldu. Leylek kavanası, leylek! Bak Caro amca deşleri giledir. Leylek komandası! Kırgızistan'da en mutlu yer kayır dese Leylek'teydik. Leylek'ten gelgen 1978 yılgı jigitleri giledir. Leylek var oğlum sar Leylek. Bir yılda 3 yolu tuşum aldan Kayseri rayon. Berekeli rayon. Bunlarda ucu hazır darüz düştü kartoşkan yemek işi. Aravan ilgilik aravan. Abi. Resaç. Aravan rayonu. Malatsı. Son. Aravan rayonun nokta sportsmenleri geletek. Bugün Aravan rayonu bir dala geletek gerek olacak. Mikro bucak, taza mikro bucak. Çoğun olay geletek. Yakında yürüyoruz. Çoğun olay rayonu.
Bularning yarım muhta ota turmasa. Çoğulay, eng toza, havası toza, suvi toza, kırmızı soğuk. Kırgızistonda Derski birinci atama hazır. Suzak Balıta. Kapçılar Suzak. Suzak Çağız. Kalma kırşın. Nega Suzak Balıta Cengiz Şaka? Biraz uzak Balıta. Gün Suzak'tan çıkıp Suzak'a batı atat dedi. Ayda koşanday. Suzak tuğanlar, kolça yapmışlar, mıktı sportçular geldi Suzak'tındağı. Çatkal! Çatkal! Müzik bilen Çatkal barata. Çatkal en okşaş forma bilen geledi hadi özü. En son forma boyunca birinci orun Çatkal. Haluşkıya. Çatkal, söz yok. Kırgızistan hiç kim gelecek. Alt başı da içerecek. Alt başı gelecek. Azamatsızlar alt başı formada sözcük. Büt oşuş. Kırgızistan'ın dağı bir mıhtı rayonu bul Atbaşı. Atbaşı'dan gelgen 1978 yıl kıtarılgan mıhtı jigitlerge de bir kolça yapmışlar. Alabuka söz yok. Alabuka spor çoktandağı tüy boyuncaдағы, muş boyuncaдағы libay жақtan Alabuka. Barып жүрі өз жақшылықтарына. Жаша Alabuka. Alabuka барата. Тосы алызгын. Alabuka. Bularda da kaçoklar koygan ehtiyat boldular. Nega batmay kalat demiz. Yigirik. Bir mınday turup koymuşlar, bir mınday. Mınday. Uzun uzunlardan. O. Nega uzun. Ağınbek'de kavulur faktarı barata. Kırgızlar tosu ağla. Alay. Ağınbek'de kavulur faktarı. Alay rayonu 1978 yılkı jigitler. Büt krasavчиктер alayda. Şındağı. Ya bazar gördüğünüz şey kanda kolda olursa alay da kılaklıklar. Alay deyiz. Alay. Kadamcay rayonu. Berekeli kutlu ülker. Kadamcay berata. Tosu algıla. Formalarga söz yok. İki komandaki bura formalardagi 78. En so'nggi forma. Yigitlar o'tganlar qo'lcha turg'ula bozor qo'ygan. Qara suv, no'qat. O'zingizlar o'tolmay. Qo'lcha olsangiz, Batken rayoniga yetadi. Batken yigitlar 78'ler. Batken rayoni. O'z bilan Batken yurish bo'yicha birinchiga turdi hozir. Batken bucum, молодец.
Aktalan dedi. Aktalan. Evet, özgünün benim özgünüm. Özgüden yakşı göremem. Gülüşüne baştan hep kokuğunu üretiyorum. Özgün! Özgün gelecek. Özgün uyuşturucular. Aynen gözünü önce bakın. Özgün adına. Ben şimdi yoktur. Özlem şimdi. Sadece nefes açık. Sinir üstünden gelir. İzleyelim. Nasıl? Özgün! 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 O molası. Özgen Sila. Kuşap. Özgen mi var? Sizden barmağınızda çыңгызмызда kalta mıқты юрес туғандар кесіп бойынша Özgün'ün mıqtıları Özgün'ün 1978 törülgün bugün uyuşturucu komanda desek жаңылышпайбыз üyeleri bu Özgün'ün en mıқты sportçuları bugün mınакей сіздерді сыйлап олтырат дастарқонын жайып сойышып мықты болып олтырат Колонканың арқа жағын өтіп алсаңыздар дағы болады. Колонканың алдына тұрбаңыздар, сіздерден сұраныч. Барыңыздарда чоң рахмат. Парад. Öldüm. Tilime beyler değil. Ya kalorkaga bunlar mikrofonu koy birbirini görelim. Rahmat. Gökten dalına saçılar Kurttu buldun özgünce Nereye koyalım? Nereye koyalım? Rahmat. Эме, барыңыздар. Көңіл бұрып назар салып қойыңыздар. Hurmatli komanda. Kırgızstan'dan Bulun burçundan gelgen 1908 törülgön bizim ağalarımız Özgün rayonuna, Oşonun arasından Krasny Mayak ayına kuş gelinizler dep koşka ruhsat etinizler. Bugün geçeni жақсы ötkörölü. Төрткөл айыл өкмөтү, biz turgan jer, Төрткөл айыл өкмөтүнүн башчысы, өзүңүздөрдүн эле курдашыңыздар, biz сыйлаган, biz урматтаган биздин агайыбыз Жолдошев Алмаз Мамат Ибраимовичке сөз берилет, кол чаап коюңуздар. Assalomu alaykum. Qirg'izistondan 7 bulundan kelgan 78-yilgi bitiruvchilar, mehmonlar, xush kelibsizlar. Ne demek şimdi? Bugünkü iş yarani açık deb jaryalayman. Oyun olsun. Komanda dayar turg'izlar. Qirg'iz Respublikasining
туылған жігіттер, біздің Өзген районының Төрткөл айыл аймағына қош келіпсіздер. Біздің Өзген районының акимінің айтқан сөзін жеткізіп қойын. Акимimiz мамлекеттік іссапарменен Бишкекке кеткенде, кечирим сурап, акимдин атынан кечирим сурап кой дедилер, кабыл алып коесуздар. Не дейм? Биздин Төрткөл айыл аймагына кош келипсиздер. Мына бул жакшы иш-чара, баарыңыздарга ден соолук каалайм, үй бүлөңүздөрдө тынчтык болсун, Кыргызстаныбыз өнүгүп өсө берсин. Şu Kırgızistanımız önümüzde el tinç bolsa, zaman tinç bolsa bari tinç bolat da. Bana iş-çaralar işke aşa versin. Bana söz gezeye gelgende bana ben özümün özgöndük yenilerim iş-çara ötközüp atat. Жақшы меймандарды узатып yeniler. Kırgızstanda жана бүт дуанда өтүп атат. Ошон артыкчылыгын көргөзүп, жакшы меймандос болуп, şu меймандарды узатып алышыңарга тилектешмин. Спорттук иш-чара болуп атат, волейболдон. Спорт бул ден соолуктун булагы, спортто эми күчтөсүп атат. Баарыңарга ийгилик каалайм. Келгениңиздерге чоң рахмат. Мейман болуп жакшы келип, жакшы үй айыл кайсы жерден келсеңиздер, ошол жерге жакшы эсен-аман жетип алышыңыздарды мен чын жүрөктөн тілектешмін. Қол чағып қойыңыздар. Азырқы сөз Өзген районының 1978 жылғы жігіттердің Амир Савы Мирбек Жусуповға беріледі. Ассаламу алейкум, рахматуллаху баракатух. Алыс жақындан келген достар, бардыңар бүгінгі уже 1978 жылы туылған, 1995 жылы мектепті бүтірген достар, ушу салтқа айланып баратқан, ушу ар бир 3 айда өтүүчү, ушу ынтымақ ойыныбызга Өзген районунун Краснояр айылына куш келипсиңер достар. Эми ар бир иштин башталышы болот, аягы болот дейт достар, Конок койдон жоош дейт. Келип коногубуз болдуңуздар. Кемчиликсиз бир гана Алла. Бардык нерсенин кемчилиги болот достор. Бардыгыбыз бири-бирибиздин кемчилигибизди жашырып, жакшыбызды ашырып дегендей ар дайым ынтымакта бололу достор. Ошону менен бирге бардык ушул жерге келген спортсмендер, бардыңарга ийгилик, бардыңарды жеңиш менен кайтышыңарды Алла насип кылсын. Ушунча алыс жолдан келдик. Ар бириңердин бир кадамыңарга сооп жазсын, бир кадамыңардан күнөөлөрүңөр этсин достор. Бардыңарга ошо кайрадан үйгө кайтканыбызда бардыңарга ак жол, Аллахым ар кандай жамандыктан сактап, тынч жана эсен-аман үй бүлөбүзгө жетип алышты Алла насип кылсын достор. Сөз башкы калыс Жумали Сопоевга берилет. Рахмат. Ассаламу алейкум, урматтуу спортсмендер. Кыргызстандын 7 дубаны 78дер барсыңарбы? Баарыңыздардын спорт майрамыңыздар менен чын жүрөктөн куттуктайбыз. Мынакей бүгүнкү иш-чарага Кыргызстан 7 дубанынан 34 команда волейбол оюнуна катышып отурат. Андан сырткары аркан тартыш, кол күрөш, ошондой эле гира көтөрүү боюнча спорттун түрлөрү да болот. Анда эмесе бардыңарга ийгилик каалайм. Негизги бул иш-чаранын максаты Кыргызстандагы 7 дубандагы 1978 жылкы жигиттердин башын бириктирип, ынтымакты бекемдеп, ошону менен биргеликте сергек жашоого үндөө максатында. Ушул максатыбыз ишке ашып атат иншалла. Аллага миң мертебе шүгүрлөрдү айталы, пайгамбарыбызга салам жана салаваттар болсун. Баарыңарга ийгилик, күчтүүлөр жеңсин. Жакшы өткөрөйлү. Сөз Россия боюнча десем жаңылышып каламбы билбейм. Москвада 40 райондун Амир Савы Кумар мырзага берилет. Караколжа. Кол чаап койбойлубу? 40 райондун Амир Савы экен.
Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Xush kelibsizlar mana. Men o'zim cho'ng rasullik bilan bismillah. O'zim forum bugun ayvay keldi. O'tkazinglar degan cho'ng niyatdamiz. Shuncha 7 duam bo'yicha 78 yilga do'stlarimizni barini shu yerda to'pda o'tirasizlar. Abdan cho'ng rasullik bilan ketamiz. Men ham o'zim turali kishini qisqacha aytib ketsam, o'sha Rossiya Federatsiyasi bo'yicha 7 duam Rossiya 1978 intimovining prezidenti bo'lib shu yerda mana do'stlarimlar turadi. O'sha prezident bo'lib saylangan bizning biz o'sha Rossiya bo'yicha 1978 yilgi bizning do'stlarimiz, qurdoshlarimizni, ayollarimizni cho'g'alib ketamiz. Bardan boshini biriktirib, Xudoy bilsa shu intimoqda bo'laylik, yaxshi jo'ralgularda, yaxshi ish, yaxshi safarlarda cho'g' bo'laylik degan ish maqsad bilan mana do'stlarimlar mo'jab turadi, bari jamoatchilar bilan qatnashib o'tirishayotgan. Cho'ng rahmat. Shu eng go'zal bizda intimoq bo'lsin do'stlar. Bizda o'sha birinchi o'ringa aqcha to'layın bo'lsam bir o'zimga bir avtoritet to'layın degan bo'lsin. Bizda o'sha do'stlik bo'lsin do'stlar. Do'stlik o'tsin deb aytib ketmoqchiman-da. O'sha bilan birga baringizlarga desonlik qalayim. Mana Qaraljandan bugun eng ko'p kelgan chaqda o'zgarliklardan Qaraljoqlar o'xshaysiz. Qaraljoqlarga bir qo'l chap qo'ysizlar men do'stlarimga. Ama cho'ng rahmat do'stlar. Samimiy jetidan intimog'i Rossiya o'yini Qirg'iziston bardingiz bir bo'lib yaxshiliklarga to'g'rida birga bo'ling do'stlar. Cho'ng rahmat o'zingizga do'stlar. Voleybol bo'yicha bizning rayonimizning legendarный sportchisi Nurkamil akaga qisqa so'z. Rahmat, ne demekmin? Hurmatlı 7 duandan gelgen 78 yılı törülgen Atulдар. Mal yerde bizim 4 yıl aylı hükümetin töragası turat. Söz gelgende aytpasan atan söyledi demekçi. Uşul Krasnaya ayılın 4 yıllığı top gelgen 4 golün borboru şoru oşatta yaşasam dağı. 4 goldun sport jana turizmde önüktürü borboru dep Krasnayak'ta atap ketmekmin. Rahmat, bar bolgula, bay bolgula. Дағы bir söz bereyli anan oyundarga tamak aşka bölünöstür. Özüңüzdөрдүн досуңуздар 1978 төрөлгөн Манастын 1000 жылдыгында белбо күрөш боюнча баш байгенин ээси, Оштун 3000 жылдыгында белбо күрөш боюнча баш байгенин ээси, Индия мамлекетинде өткөн дүйнө чемпионунда баш байгенин ээси өзүңүздөрдүн досуңуздар, спорттун чебери Adidas Palvan деген кайман ат менен Кыргызстанга таанылган Атабек мырзага Именов кол чаап коюңуздар. Рахмат. Ассаламу алейкум, урматтуу жалпы 78 жылкы туулган жалпы достор. Барыңыздар биздин өткөрүп жаткан иш-чарага барыңыздар, куш келипсиздер. Не демекчимин? Мен да биринчиден айтып кетем, мына район жалпы досторым, кызмат кылган достор, барыңыздардан Алла разы болсун. Ушундай ынтымагыбыз дайыма жакшылыктарда чоң бололу. Барыңыздарга ак жол, ийгилик, оомат калайм. Дагы бир айтып кетчү нерсе, мына жерде азыр 8 байкы Шорошатта ойногон бир 2-3 группа бар. Ошолорго айтып кетейин. Азыр обед уюшулган, обед даяр, тамак аш. Тамак аш ичкенден кийин анан кийин ал жака барып ойной беребиз. Калганыбыз оюнду улантабыз, өчүргөн тамакка кире беребиз. Өзгөндөн Амир Сауна сөз берилет, ошо менен жыйынтыктайбыз. Assalamu alaikum dostlar. Geçiresizler. Vaktin tardığına baylanıştı. Bayakıl 7 oblasttan bir-birden ökül çıkıp söylegen nememizi kıskarttık dostlar. Onu hazır mına kameraşı jigitlerimiz her bir salga barıp, her bir kapitanlardan interview alıp jakşı kal oturgenlerdi çıkarıp alabız. Ona geçirim sırayız. Dağı bir kıska nememiz var. Uşu elbette uşu dostlarımız aramızdan kıyın deş gerek, jakşını jakşı deş gerek. Bizden şu çıkan bir dostumuz hazır Kazakistan Respublikası'nda Almatı şahrında Dostluk Жылой kompleksini kurup atkan dostumuz bizden temerçi. Oşo dostumuzga kişine bir sıyı oşonu taksat tarkat koyuğa ruhsat etsinizler dostlar. Toktamavatov Ulanbek Cihanalievich dostum gelip koyasın. Kol çavalar dostlar. Kol çavalar. Kazakistan ve Kırgızistan'dan intibaşında çoğun salımın koşkan.
ар жылы 31 август күнү Алматыда ушундай турнир өткөрөт кыргыздардын арасында. Мына улан досубузга биринчи досум калоо сөзүн айтып койсун, ондан кийин кичине белегибиз бар, тапшырып коелу, уруксат этиңиздер. Ассаламу алейкум, урматтуу коноктор. Хош келипсиздер Өзгөн тарыхы кенен, тамыры терең Өзгөн шаарына. Абдан кубанычтамын. Мына ушундай баягы илгеркидей ош, түндүк, түштүк деген теманын жоголуп баратканы бул абдан кубандырат. Ушул нерсеге салым кошкон мына сиздердей жигиттердин эмгегинин аркасында болуп атат ушул нерсе. Мына азыр Нарындан келген достор, Көлдөн келген достор менен мен билем, Өзгөндүк достор, Оштук достор, Баткендик достор аралашып уже аябай жакын дос болуп катташып, аябай жакшы бир жишандар болуп атат да негизи, кубана турганчы. Ошо мына достор, Өзгөндүк досторго уюштуруу комитетине терең ыраазычылык. Бир нерсени уюштуруу бул өтө эле кыйын нерсе, бирок 7 дубандын элин бириктирип, 7 дубанга ушундай бир майрам тартуулоо бул чоң эмгекти талап кылат. Ошон үчүн уюштуруу комитетине да терең ыраазычылык. Актала районуна чоң рахмат. 4 адам болсо дагы алыска Акталадан ушинтип досторубуз ушундай той өткөрүп атыптыр деп атайын ат артып келдиңиздер. Деги эле негизи бардык жактан келген досторго терең ыраазычылык. Ар дайым ынтымак болсун арабызда. Кайсы жерде кимиңиздер эмне өткөрбөңүздөр, ушинтип талаада мен билгенден мен Казакстандан келсем, Россиядан учуп келген, башка жактардан учуп келген досторубуз бар мен билген. Бул деген ошо баягы бирибизге бирибиз болгон достук сыйыбыз, достук ынтымагыбыз. Бул ынтымагыбызга Кудайым өзү түз болсун, ар дайым Кудайым колдосун. Жакшы ынтымакта жакшы өткөрүп алабыз ушул турнирди. Кол чаап коюңуздар. Мынандай сонун төш белги менен жана ыраазычылык мынандай жакшынакай шешеге чүрүлгөн ыраазычылык кат менен сыйланып атат. Медалды табып өткөнбүз. Gözüm tete öken. Rahatsızlık kat. Hurmatlı Cenali Fulanbek Tokta Mamatович, Özgön 78 jigitleri, sizin üzürlü emgeğinizin birliktin bekemdeşleri 7 Duban 78'in dostluk sportluk iş çarasında koşkon zor salımınız, oşonda öyle jigerdi, koğumduk işmerdүүлüğünüz için rahatsızlık bildirebiz deyip. Var bolunuz. Kol çağып koymuşlar. Özgön rayonu 1978 ынтымак биримдиги 31 may 2025 yıl. Okup koy деген koşaydı. Ulan Mirza'nın töş belgisini cüp verseler boldu. Улан досум, рахмат, Алла разы болсун. Ар дайым ушундай кыргыз элимин кызматына жүрө бер досум. Улан досубуз Кыргызстан 78 үчүн ар дайым демөөрчүлүк кылга даяр досубуз. Бир кол чаап койгон дагы бир. Oyun oyunu atkanдар, oyunga giresler, oyunu uzagıraqtar, түшкү тамакка киресиздер. Жана ошондой эле өчүрүт күтүп аткандар нерде чуркап тренировка кылып турсаңар болот. Салам алейкум, Өзгөндүк достор, классташтар, баарыңарды ошол биздин майрамыбыз менен 30 жылдык болуп атат. Баарыңарды куттуктайм. Мына Өзгөндүк досторго башка өзгөчө ыраазычылык. Мына биз Чоңолайдан мына досторум менен баарыбыз келип ушул байрамга катышып отурабыз. Биздин спортчулар Чоңолайдын кыйындары десем жаңылышпайм. Анан эме Өзгөндүк досторго ошол жайган дастарконуңар ар дайым жайлай берсин. Кудай кааласа Чоңолайга барасыңар. Чоңолайга барып чай ичип жүрөсүңөр. Ошол
бүт барыңарды чын жүректен құттықтаймын. Мынау Жети облыс Тоң, Ақтала, Атбашыдан келіп отат балдар. Барыңарды чын жүректен құттықтаймын, достарым. 30 жылдық майрамымыз құт болсын. Мынау достарымды құттықтаймын. Алыс жақындан келіп отырышат. Чоңолайдан келістем. Мынау Чоңолай Өзгөнге еметкенде қанша? 400 километр. Рахмат. Саламатсыздарбы? Жети Дубандан келген 78 жылы төрөлгөн эр азаматтарга, теңчтарга баарына салам биринчиден. Анан ушул Жети Дубанды чогултуп өткөрүп аткан Өзгөн жигиттерине чоң ыраазычылыкты билдиребиз. Ысык көл областынын Тоң районунун атынан. Ушул иш-чара тынчтык болсун, бөөдө кырсыктан тышкары болуп, баарыбыз жалпы аман эсен үйүбүзгө кетели. Баардык уюштуруучуларга терең ыраазычылык. Ысык көлдөн, Ысык көл областынан баардык 78-дерге ысык салам. Болду? Бисмиллахиррахманиррахим. Ассаламу алейкум, урматтуу жамаат. Биз ушул жалпы Өзгөн райондук районун атынан 78-дер жалпы Жети Дубан 40 районду бириктирип ынтымак оюнун өткөрүп аткан жалпы Өзгөндүк классташтарыбызга рахмат айтабыз. Биз Нокен 78-дердин командасынын атынан келип ушул жерде оюнга катышып атабыз. Бардыгыбызга Аллахым ынтымак берсин, биримдик берсин, достугубуз түбөлүк болсун. Кудай буйруса Нокен өткөргөндө да ушундай бир чоң иш-чара өткөзөбүз. Кудай буйруса ынтымагыбыз акыреттик болсун. Досторго ийгилик, күчтүүлөр утсун. Бардык командаларга ийгилик каалайбыз. Рахмат Өзгөндүк бүт туугандарга. Ассаламу алейкум. Урматтуу Өзгөн шаарынын спортсмен достор, Алла разы болсун. Силерге мына Кара Суунун кран жигиттери келдик. Кудай буйруса бүгүн жакшы оюн болот деп турабыз. Ушул уюштурган жигиттерге Алла разы болсун. Жакшылык болсун, тынчылык болсун, бүт ушундай жакшы күндөрдө жолугуп жүрө берели. Заманыбыз тынч, эл журт тынч болсун, күчтүүлөр ута берсин. Оюндар уюштурган балдарга чоң рахмат. Дагы бир жолу. Алла разы болсун. Ассаламу алейкум, рахматуллах ва баракатух. Бүгүнкү мына чоң майрам болуп атат. Өзгөндүн 1978 жылкы жигиттерине Алла разы болсун. Ушундай дасторкон жасап, ушундай жакшы маарекен өткөрүп берип атат. Бүгүн жерде алайдын 78-дери келип, эки команда болуп ойноп атабыз. Аллахым күч кубат берсин биздин балдарга дагы. Жакшы ийгиликтерге жетишели. Уюштурган жигиттерге Алла разы болсун. Дасторконуна береке, ар дайым ынтымак болсун. Күчтүүлөр жеңсин. Биздин балдарга дагы ийгилик, жакшы ойноп кетели жигиттер, Тынч болойлу, уюштургандарга рахмат. Чоң. Ассаламу алейкум Өзгөн, ассаламу алейкум Кыргызстан. Биз Атбаш районунан келдик. Бүгүн Өзгөндө чоң майрам, чоң той. 1978 жыл бүтүргөн классташтардын, достордун ынтымагы. Майрамга улансын. Өзгөндүк досторго чоң рахмат, жакшы сый, жакшы урмат. Бизге эң башкысы ынтымак. Ошо ынтымак деп ошо Өзгөндүк жигиттердин сыйын көрүп тойноп атабыз 30 жылдыктын урматына. Кудай буйруса мындан кийинки ынтымагыбыз чоң болот деп ойлойбуз. Эмне дейбиз? Кыргызстаныбызда тынчтык болсун, спорт өнүксүн, өссүн, жаштарга туура жол көрсөтүп, туура демилге берели. Мамлекетибиз үчүн, спорт үчүн алгылык иштерди аткарып, баарыбыздын милдетибиз бул нерсе. Ошо ынтымакта болуп, достор арасында ага тууган Кыргызстандын ичиндеги ушу баардык спортсмендер баштары биригип, баарыбыздын сөзүбүз, оюбуз бирден адайым ынтымак, аманчылык болсун, ынтымак болсун. Ошол эң башкысы ынтымак. Өзгөндүк бүт турган жеткиликтерге чоң рахмат. Алла разы болсун. Ассаламу алейкум жигиттер. Биз Алабука районунан уюшулуп келген команда, капитан Мадиярмын. Өзгөн элинин, Өзгөндүк жигиттердин өтө чоң ыраазычылык билдиребиз. Өзгөн ынтымагы өтө сонун экен. Мейман достугу Өзгөн элинин. Бул жерде уюштурулган топтун жакшы
результаттар болуп атат. Өзгөн элине рахмат, ыраазычылык билдиребиз. Ассаламу алейкум жалпы 78-дер. Бүгүнкү иш-чаранын негизинде биз Баткен обласы, Баткен шаарынан келип, şu достордун коногу болуп кетип атабыз. Аллага чексиз шүгүрлөр болсун, ушунчалык бизди сыйлап, биздин жигиттерди баарынын көңүлүн таап, өз ордуна коюп отургандыгы үчүн өзгөндүк досторго чоң рахмат. Şu катарда şu өзгөндүк досторду сыйлап келген калган конокторго да чоң рахмат. Аллахтын ыраазычылыгы менен şu чогуу отуруппуз, досторду көбөйтүп дегендей. Алла разы болсун. Өзгөндүк бардык 7 дуан досторго ийгилик. Ассаламу алейкум. Жалпы Кыргызстандагы 7 дуандан келген 1978-жылы туулган достор, классташтар. Биздин оюн негизи бул 7-чи жолу өтүп атат волейбол оюну. Максат ынтымактыкты, биримдикти чыңоо болуп эсептелет. Түндүк түштүк маселеси деген бир оорудан арылуу үчүн бизде азыр Өзгөн районунда өтүп жатат. Түндүктөн келген командаларыбыз да көп. Буга чейин дагы ынтымагыбыз бар эле, азыр дагы ынтымагыбыз аябай бекем деп айтсам болот. Жалпы Өзгөндүн 1978-жылкы досторуна ыраазычылык, аябай жакшы уюшуптур. Бардык ынтымакка кошкон салымдары үчүн Өзгөндүн уюштуруу комитетине жана өзгөндүк жигиттерге рахмат айтабыз. Максат башында башталганда ушундай болсо экен дедик эле, Кудайга шүгүр ушинтип уланып келатат. Жалпы 78-дик досторго ыраазычылык билдиребиз. Бул иш-чарабыздын бирден бир максаты өзгөндүк достордун республика боюнча 1978-жылкы туулган досторго, 1995-жылы бүткөн досторго быйыл 30 жылдык майрамыбыз үчүн атайын инициатива көтөрүшүп, өздөрү биз алабыз деп ушинтип жакшы маанай, жакшы иш-чара өткөрүп атышат, жакшы маанай тартылып атышат. Достордун бардыгына ыраазычылык, ар дайым ынтымакта болойлу, бекем болойлу, тынч болойлу. Бардыгыңарга рахмат достор. Биз мына кызматтабыз акалар, Алла разы болсун. Мына жеп ичкениңиздердин берекесин берсин, жакшылык берсин. Өзгөндүк акалар ушу мейман кылып, мейман келди, жакшылык келди дейт. Алланын берекеси жайт иншалла. Мындан дагы жакшылыктар жакшылыкка улана берсин. Алла разы болсун. Өмүрүңүздөр, өмүр ырыскыңыздар эки дүйнө жакшылыгын берсин барыңыздарга. Алла разы болсун. Барды кызмат кылып атышат мына. Жаш балдардан бери мына. Алла разы болсун. Айылдан жаш балдары жалпы бирөөсү түгөндү. Мына экинчиси эми ачтык иншалла. жаң асты. Машалла. Той ашынан не жесин караңыздар. Жайнап кетти. Алланын рызкысы жайнап кетти. Машалла. Алла разы болсун. Алла разы болсун. Алланын бергени да бул. Буюрса, оюндар дагы башталды. Алды башталуу уже акырындан 34 команда болуп атат. Салам алейкум. Салам алейкум. Өзүнчө дагы бир команда келди. Өзгөндүн атынан. Oyunlarda hem толук көрсөтпөйбүз, көбүнчөсү финалдарды толук тартканга аракет кылабыз. Бул биринчи бөлүмдө көбүнчөсү ошол ачылышын, андан кийин бүт зарымсаптардын калуу тилектерин, жана дагы калуу тилек сүйлөгөндөрдү сүйлөтүп тартабыз. Финалды, полуфинал 1-2-ге ойногондорду, анан 3-4 ойногондорду тартабыз. Баткен областы екен.
Özgön. Aldıran buyursa Toktogul menen Kuşap komandası oynamakçı. Kuşak, Dolcaklar, Toktogul. Salamlaş. Kuşaklar bizden. Sağ ol. Kapitan. İyilik. Lisenziya suydu. Жоқ bu күштің ұтасы. Минут қалғаннан кейін, ойын басталғаннан кейін күтем, екілі жол. Мен күтем, күнде қой көтеріп баш. Тоқтоғылда кетті. Toktogul menen buyursa Kuşap oynamakçı. Бұл ойында да қысқаша көрсөтөбүз, финалга жете элек, полуфиналга деле ойындун эң ортолоп калды. Жөнөкөй подгруппадан да чыга элек да, подгруппада ортолоп калды. Андан кийин уже азыр 8 подгруппа бар экен, ошолордон чыкканы андан кийин уже кийинки орундарга ас салышат тугандар. Şotta bir açıka gitti ona. Ayıp gibi dikkat. Evet. Sıra soruluk kaldı. Saniye yok fazla. Şot 9-15 болып қалды туғандарына. Бірінші партия ем болды. On altı. 9. Açko. Toktogul'da. Ay. Oyun öten kız olarak hazır. Toktogul menen Kuşap'tın 22-21 olarak. Kuşap 22 mi oyunu sınırda. İlk top kaldı. Maliki oldu. Kuşap'ta. Minut alıştı.
2 top kaldı. Bu birinci parça. Toktoguldağı öte katı ketip atat. Oy buna. Kontrolü Kuşap'ta 24-20 esevinde Kuşap aldı da gidiyor. Böyle olup kaldı. Oyun ötü 21-24 esevinde şut. Ay. Al. Böyle olup kaldı. Minut oldu. 22-24 esevinde oyun olacak. Minut al. Ay mına Kuşap. Birinci parçasın Toktoguldu jeng oturat. Akırkı toptu dağı. Akır eme oldu. Jengde gelip. Bir sayı ikinci parçada eme seçilet. Kimisi alat. Qanday olur? Kuşap 22-14 eserinde yediler. 22-14. 3 top kaldı Kuşap'ta. Minut aldı. 22-14. Kuşap 22-14. İkinci parçasında. Kuşap aldı da hazır. Daha 3 top kaldı. 3 toptan iyi buyursa eğer Cengiz olsa Cengiz. Oyun öte kızı odat. Oyna şu. İçeride oyunu bitiririz gerek yok. Ver oyunu. Ver taksana. Ver taksana. Ver taksana. Ay krasavcına. 23. İlk top kaldı. Malinki top kaldı. Oyun öte kızı odat. Za. Kontrollü oldu. Bir top. Za olup kaldı. Kola. Bir top kaldı. Kontrollü oldu. Dalacak da 17-24 oldu. Minut alıştı. Ay. Kuşap. Toktoguldu alır şunlar. İlk parçada Cengiz çıktı buyursa. Maşallah. Like'tan basmanızlar tonlar. Buyursa bu birinci bölüm büttü. İkinci bölümde buyursa finalda tartalız. Videonun ana çeyin çok olup nazar salıp var bir nağlar. Kol deretinde birden like'tan bastırınızlar. Tinçlikta, hamanlıkta bolunuzlar.